Commission yang asam lang ba jong ki MDC kini ki MDC sepat ki ang ba kumno gnyo skim tang ki MDC geblesion nang kendong tingin ya kendu ya ba prestun ba katau ka dikatahin na pen club ya ki ka urban area baka skim ka dei ka bawan na ki nang kendong tendai ngipat ni ong ba namar bakan ki MDC ki dei ki bahap apa ka district council mo kini ka 15th ka finance commission ka ya lembaga district council te kini ki MDC nasaru ki de banyo lang aja skim mensuana kaliang jong iba preston ila khot ya ka ki CM jong ini ki isi ke barem kelakran hi kata bat mentar ni wan ya kan biang bat na kaliang jong iba preston ang bangi sakhat lang ya ka meeting jong ka urban affairs nang kat ban ka sinadi ban nya lot man lawi ke di kecing ya kadau kalong ba mensuapi ki skim ki nasor ki yo kadai namar ki yai offline kamot kam ki yai offline kam dan kam ban upload sekata ka portal ande ka website jong ka panchayati raj ten namar balap upload di skim dan bela propose di skim jungi lembaga online kan ka portal ke kadon lojong ukut hi don lojong ukut kod nombor bangi enter kata ki ong ki ki password tidak ada mangi kini ki MBC ki banasar ada ki propose ke skim ke jongki lagi upload lembaga ke portal nomor bakam don yu to ukut nomor baki di cakap ki bahasa masar kamot company angkai kata di kecing ke bangi kendu te nak kalang jong emersta ila ong bangin khatlan ko arban kemdu bangi ngilak ban pia no agar kom ki kamumot kene ka skim ka bon lembaga sosial kala banong la ka jong nam ta ki rural consultancy bakala banong nam ta ka urban te ya kata ngi patip kala ban le ne am kata nama guidelines jong ka 15th finance commission hi ka ong ba kan ka skim ka di nam ta ki no kendong te namar ba ka debat ba ka ya lembaga ka sosial let's say na center kim da sutu than ba ta kendong sar ne ba hasar pat ka ba po ka sosial kita ki schedule areas ngi ong ba ganyakan dia kata tinggal sepet kai ka ba nakalang to minister ong ngi ba ngnya syong kata kamti lembat ka rengkat ka jingtip lang joko urban kamju jong ka rural sila rangila ba segirikit mo man bu la ka jong nak kamta ki MDC sar ba apa municipal ki dia katakan dan kamasok tay tangi kami ba ni ka akabas nang kanika 15 finance commission kami ay online kaya offline kamu MDC lah ban pentrai baik benar kampan propose ki skim jongi saya kaya offline baik nên nadu bakal ya online kamu arangi upload ke portal kamu automatically ke portal tak reject hi kamu nak kadau ki MDC berasal ki bahap municipal kim yo kadi kata ke bentar bakal online tenrai kalau ni nadu ke isi ke barem nan ke isi barem klasim khahi kila don ke meeting bat minister tenrai nomor ba macam lalak ban lap ya kadau saya hadir ke banang ya ki port pat lawan mangiru nang wat ya kadau ngilap badai nak kata kadau ba tang nai bi bentar bang ya online online la sistem kata rekom bagan dia benda ong lo kemungkinan kandong itu kod 09 kamu baru kapal yang skim ni kandong naga mentah kini ki municipal area pat markem tan ukur ong lo dia 09 teh udah long jokot kadau ke skim ki kampung di tang itai bentar baret ngam tip kami kan ai kata ni rumah tat ngi yo tulap hi kina traditional sel kini yo ke tulap tengam empat kamdan fitar kum kata kan kamdam lay hadir melawan simti mengi ke VVP naki iam ke bedan khatwe khat arngot di tentang perangot kamot laingot ki babat ki iam ngi la tapi sa kalau ale cakap konsel kamle cakap kita ki iam kamot kanamdan dia kata ka financial crisis te lesi kila benar tambah kanang simti ke ka isi ke batmanya nak pen baik ki bebon ki kamte hadum tai kamdan ni ke bukum kata kamdan